Oke, baik. Selamat sore, good afternoon. Selamat berjumpa kembali bersama Nompi di Kote pada acara lamaran Wi dan Ompit. Ya. Wi dan Ompit. Iya, Victoria yang Melangi. Nah. Sekarang kita dilayani oleh Al Kitchen. Weh, bening-bening tongon teh. Anggotanya Aldi ya, weh. Weh, mantap. Anggotanya ke Aldi, cantik-cantik. Ompit. Iya dong. Teruskan ke dalam nanti nih makan-makan lah. Di mana? Di rumah nih. Oh, 17-an tuh. Oh, 17-an, Le. Oh, iya. Siapa kamu? Di berapa bawah? Oke. Halo Bang Erik. Hey, how are you, Kak Erik? Ada MC kita yang ganteng. Kak Erik is coming. Ada Kak Aldi. Astaga, Bu Astri. Istriku yang baik hati. Halo, bagian bala. Satu tes. Dicoba satu, selamat sore semuanya. Satu tes lagi coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dana. Sepatu. Oh, tak ada sepatu, Le. Kalau mau disalan. Tes 3 dicoba. Oke, terima kasih. Tes, tes, tes. Lagi 1, 2. Oke, 1, 2, 3 dicoba. Tes mic, tes, tes, tes. 1, 2, 3. 3, 2, 1 di bassnya kali Om ya. 1, 2, 1, 2. Echo-nya boleh ditambah sedikit. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 3, 2, 1. Tes, tes, tes. Tes. Oke, kita jeda dulu. Cek, cek, cek. Dicoba. 1, 2, 3.